Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer un gratin de chou-fleur. J'espère que cette recette vous plaira. أزول فلاون مرحبا يسوان الله شانيو عسلامة ون إوذي قلان مرحبا يسوان إوذي ديالنا ذي جديدنا كني دني غاسي قد نخدم الكغاتان دو شوفلور سيراماغ ذ لا روسيت إوني تعجبن قيمو ثيدي ذا قيني غاري غالشوفلور إنو أديفور دو بريفيرونس أتيد صفورم توكي طريق على ذمان. Je place mon chou-fleur dans le couscoussier et je le laisse cuire à la vapeur. À côté, je prends une poêle et je mets l'huile d'olive. Voilà à peu près 2 cuillères à soupe d'huile. Là, je rajoute les oignons. Pour moi, j'ai pris un oignon. Je rajoute la viande hachée. La viande hachée, à peu près 300 grammes. Je rajoute un peu de sel. La viande hachée. Un peu de poivre noir. Paprika. Voilà, on le laisse à feu moyen. Voilà. Et là, je rajoute la purée de tomates ou sinon 2 tomates râpées. La purée de tomates. Je mélange et je le laisse encore 2 à 3 minutes à feu moyen. Je rajoute un peu d'ail. تيشيرت en poudre. Du persil. Je verse les choux-fleurs dans le saladier. Je l'écrase avec une fourchette. Le chou-fleur saladier. Je rajoute un peu de persil. Et là, je rajoute les œufs. Pour moi, je mets 2 œufs. Un peu de sel, bien sûr. خاطر ما كاين يزيد الصفوره وتملح غارة. du poivre noir شطوحي فلفل افريكان. l'ail en poudre داك سرنوغ تيشيرت ندنيغ اون بودر نعمو سام تاع رابي مثاس سنات فذنين من تيشيرت اي اون ميلونج لو تو داك نعدي غنروي كلش.
Je prends un moule, je mets un peu de papier cuisson au fond. ذاكي نتفاضل المولينو كي نتولم القاع زوار غاس شطوح لو بابي كويسون ما تسعمت المولني قلت لينا ماكينو سي ميو هو كنا غيسهل لا تدنكس. Si vous avez un moule comme ça, c'est mieux. De préférence, c'est mieux un moule comme ça. Comme ça, c'est facile à l'enlever. Je rajoute un peu de beurre et là, je mets la moitié. Voilà, là, je mets la moitié et je le laisse l'autre moitié pour tout à l'heure. Voilà. Je divise en deux. Là, je chauffe le هنا كنت ولا ما دار النص نظام ديال غتتجار. غنبدا نوفيو ديرني tout à l'heure. فوالا نقع هذاك كيكيسون جاوث هو كن ما تدنكس وكنا نولي يعذلي الكل يروح هكا في يونيس ما تيوث الجهه ثولي تاع الصوب. فوالا là je rajoute ma viande hachée comme vous voyez, pareil en deux fois. Là je prends la moitié et je le laisse l'autre moitié pour tout à l'heure. Ensuite souffle la viande hachée même ça sera même le fromage, le gruyère souffle la viande hachée. Là si vous voulez rajouter le gruyère sur la viande hachée, c'est comme vous voulez. Voilà, à cette étape vous voulez rajouter le gruyère, c'est comme vous voulez. Et là, je rajoute l'autre moitié de chou-fleur. Le chou-fleur n'est pas من souffle la viande hachée. نعدو قبلاش تانوم تاكاكي الشوفلور غيني خممت ما تفغنت لو غرويير souffle la viande hachée نيوك نكتي ديفاغ ذا زيدين. فوالا دير دي قد قاعدة مثبية. فوالا مثلا مثل الشوفلور كنت يطارق زمان يسعطاس بوامان خممت سافي بايثا غنجاو ترسنات تغنجاوين الفارينة باش هادي يطفي مانيس. فوالا سي ان كونساي يمكن يلها كان هاكي توالام ماشي ليكيد دايما كنت دنيغ دو بريفيرونس اخرى صفورمت ولا تسبومت داخل البوامان صفورمت الشوفلور كنت. فوالا en dernier je rajoute ma viande hachée. Voilà, très bien. داكيا نقاروني الكل سنا لا فيوند هاشي ابايت نقعد كوكاكيا مي قاعد بيان غسنا نسوفلا لو غرويير هي تنرى الفور شي طوح كان خاطر كلشي بوا نشوف لو غي بوا لا فيوند هاشي بوا. Et là j'ai allumé le four à 200 degrés. داكي شعل غير الفورينو à 200 degrés. Et là je rajoute le gruyère. Voilà, fromage râpé. Voilà, داكي غنستعملو مسكاكي كنستواليم سا فرماج نيا رابين. Voilà, مي ترى مثل الفور ولا مثل يفسي الفرماج ني دايني بوا خاطر نياض كلشي بوا. Ensuite, je le place au four à 200 degrés, à peu près 10 minutes. 10 à 15 minutes, ça dépend vos fours. Voilà le résultat final. Voilà, il est très très bon. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne. متى عجبوني la vidéo يجي وتشو ثرا سلو لايك سلو بارتاج من كينوني ديني غتجيكم ذي الهنا تلويث على فيديو نظام ما يبغاو حنين ثان ميرس صحة فطوركم. Je vous laisse regarder la suite.